Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi yaphila before ngiqale nginirephothele udaba. Ngisacela kuwe laphana ukuthi ungene ebhathini elibomvu laphana, ucindezele ibhathini elibomvu laphana-ke elithi subscribe button. Subscribe akubizi imali, kumahhala nje, awubizi nje nesenti. Udaba engilethele lona-ke namhlanje, sekukhona insizwa laphana ebihlaziya ngokuthi ubani othanda abalandeli bakhe phakathi kukaMthandeni noKhuzani-ke. Mina ngifuna ukuthi wethu ngami-ke ngizodlalela-ke iclip yale ndoda izisho lona. Sicela kuwe laphana ukuthi ungene kuma-comment section-ke masuqedile ukuyizwa le ndoda ubhale ukuthi ucabangani ngalo lolu daba. Nayo-ke le clip-ke awuyilalele. Into engithanda ngomthandeni u-SK, umthandeni uyazi khonto esenginothise ngayo. Umthandeni njalo uma ezowenzela abalandeli bakhe umcimbi, abalandeli bakaMaskandi umcimbi, akabakhokhisi imali. Umthandeni akabuka abalandeli bakhe bese bona indlela yokuthi babone beyibhizinisi lokuthi baqole imali mayenza imicimbi bafake ngamathikithi. Ubonile into akayenze kubo nje, le nto ade yenzela kubo ngomhla ka-6 2024 lapha kubo eMdletsheni, i-celebration ye-Song of the Year eParis. Akaze ba-charge imali abalandeli bebengena mahhala. Uzokhumbula ebuya phesheya workshop nakhona wenza isifanayo, waletha ama-artisti ese-workshop eThekwini, wenza isifanayo, abalandeli bangena mahhala. So umthandeni ubonisa uthando lokuthanda abathandi bomculo nokuthanda abalandeli bakhe ngendlela yokuthi enganikela konke akanakho ekhiphe ephaketheni lakhe, kodwa engaba-charge abalandeli bengene mahhala. Lo nomunye ngalena yena njalo mayibuka abalandeli usuke ebona indlela yokwenza ibhizinisi, ubona abalandeli baqole njalo mayenza imicimbi bakhokhise bafake ngamathikithi. So guys, asimbonge umthandeni njalo ngokuthi imicimbi yakhe angenwa ngemali, kungenwa mahhala.